Grâce au projet Intellimé, j'ai appris à avoir la discipline nécessaire pour apprendre d'autres langues. É por isso que Deus nos permite passar por lutas, pruebas, para que sepamos verdadeiramente se creemos nele ou não. الله بعث يسوع المسيح إلى العالم لينقذنا من خطايانا. فهمت؟ ويسوع المسيح بعث الروح القدس إلى العالم. Jesus is not just one of many paths. This means that Jesus is the only true way. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Как дела? Я хорошо, слава Богу. Мишикамо. Унанге Kiswahili? Sawa. Jambo. Habari yako? Habari ya asubuhi. Bom dia nuance, même bon Dieu qui créait cela que la terre. Ele c'est même bon Dieu qui te voyait Jésus-Christ sur le monde. E Jesus-Cristo te morreu su quarto boa calvena place nou. Tu as joué après l'itéré. Amici miei, fate attenzione a quello che sto per dire di ora. Secondo la parola di Dio, tutte le persone, tutti gli uomini, salam aleikum nyam salam aleikum samahari, nangendef, nakawakerga, nakaligibi, nakamu, yalan yalafailan samahari. Shalom lekulam burhim chabarim sheli, yom mehad, nieva shamaim. Da Brasil e está assinando para papeamento e está desejar para compartilhar a palavra de Deus cultura. The Book de Juan tabisa assina pacheningo brasileiro ha areco aprende anye em hangua com idioma pe guarani pe. Salam subhabacher khoshamadid. Mera nam cristiano mera taluk Brasil se he abke se he chahal he. Meshadi shud hun. Hallo Leuten, guten Tag, wie geht's es dir? Ich heiße Cristiano. Ich wohne em São Paulo. Se a gente quer ter bons resultados, nós temos que prestar atenção não no que os outros dizem ou deixou de dizer, mas aonde os nossos olhos e os nossos ouvidos estão postos.